Unya na ya china tum 4 days in ya nhum ba bia o ka be ya ode. Wonum nyina mo se mo ya ahemfo. Ha Dormaahene kan wanu tum wate. Kan wanu tum judge awuba wo be ka se friend say ya chi Wontumi na NPP for corner minority leader ba bia o tenanye. Mo fa mo kon sansem ne mo yefuna mo de ti kuro mo ase amon kan okre no. Mo fa free onko wate. Abusia edini yesay enwanu so tvgh edini so tvgh abusia so nyan subscribe channel subscribe no like no comment no share de mo afro so nyi be ahwe e de amame ya mo so fukoko laska eneso ye da foforo atena se ya eneso ye da foforo na me de ko Dormaahene kru Dormaahene kru nansia na John Dramani Mahama Ghana president sabi o ye thank you to bi e wo sunyan de dankofu bi ase e no ko sunyan na okosia eye na najima badum ya da hemfo wo sunyan nyina ne nkran ebono side wo hwehwe mu nyina no mu ye like ombo odwa kese re je no so na efe pa se mahu bia ya efe yie ama wakase sunyan kwan ko be ye ni nyina kama ya ye nya politics bet media e fancy bi na najima badu kan na pese address kakra na najima badu be kasa ya ase wo kan me media mi hunu se e bone e wi ase de se mbenefo so ta okodu no yi na America ye wonu bi wonu mu asabi oka asem fact na woka on se de bia meka asem se ye ma politics tete mu politics na tete sabi try ayemu akanfo ni aborofo ye tete mu party omu na tete mu ahemfo ne setima mu fe tete mu because na nadwe bi asem oka ye ya maame bi so afafo abetra fa maame panyin fa bi pini support wo wa be kasa poto wa kire nadwe bi do enye fe ye woni bo mien konde wo mien hwe ni ye sabe me kire sabe ye fight for asantema ye di ni me bi na sabe ni me bi aka papa na sama okan na nadwo bi asema okan wanka bone kwan so wanka bone so what ase ye wo kire sabio eye cathedral osuo $58 million akom ni nyina wo be wo hwem so wo ye sofo wo ye wo hene wo ye hwan kura na se mra ne bedu mra chi wo se chiwo eno odi tu so se Chairman Wontumi no Chairman Wontumi kura se be mra ni di ama ono kwa se president wa che no se we de enye no wa che mra na che no ti se mra ni se no kura se mra wo mu ni be di ni di pepepe openisa na se bi bi no fo bi mo sori afa kamese ni mu di bo payatem kasa nsem anu kan nyefe me ma from me ma dwenkyere no me ma dwenkyere di NPP before sa ne mo na mo ye ni ade se we sisi we party say no ya wadi bo no kure ba ko pe Mahama papa iba power yi ade bia wo ye bia se benefit bi ba se bia ba mai nyina mamma ni ba akofo nko a so what is se bia kase na Dormaahene wo person bibi ni obeka manenka wo kan yen se bio se nya de papa ko bia amfo ano so asema wo kan se mpedo se emu da ho me ma dwenkyere me misi mu da ho because he Chairman Wontumi issue e koso ni ade o Ghana hi mo hu se mpedo asa o Ghana fo ebire ni je wo sa de no because durumre bi e o Ghana na se oyi gold bar e wo TV so e kire se wo sika wo acheche ne palace so chen je se ahemfo bia palace o Ghana ha so what you say ye wo obi mo sika chen wo bo mo nkasa nti wa ba afi na Ghana fo mo nyimi o Ghana fo mo nye de Ghana fo mo ntine ye wo se wa mo ntine ye wo se kutama na mu discard contract kase mu ma we bi di ye abusuafo yen kasa kase yenko tie ye na najima badu na ne nsema okan ya ama sebe eye NPP fo ni bi attackre no yenko team na se no kure se maame ne kasa a kire na adwamedu ana se ne ni kwase na adwamedu kura kasa na the comment de aba ne yehu de me madwen kire nse de na adwamedu kan no wanka ne sambone sebio wiase de wotan ni pa na wotan kodu no yi na America ye tano bet ase no kure ento sebe abuso yenko tie na adwamedu no ye ba ye tie ye maame ne so issue no aba Bonoha, your Council of State member, I am Yenua, na nurse mangene. Na Binamanquato, na Nanama mangene, na Manghema, Abe and Temgai. Na being quato, ya commissioner, regional commissioner. Na being quato minister, chieftaincy. Na being que, na quato MP4 Abe Wahangina, Abane, Sinemu. Municipal Chief Executives, Metropolitan District Chief Executives, Party Mpenimfoha,
titro ne odi benim wo bono ha onimonyamfo nyameche maafo na binkwoto abanim fo abewa nyina na nanom na adehye wedi kano mejina na nanom ananim ama yewura akwa abasronko se nyame ye na dom samanfo befo aso obefa abanyai ohwanfie be 5 months die na yehu so kwa pro na nne ye de ayede abaso we ye danase Ghana amamra no brano Ghana for kwesinanim mfie nan bia ekoyi kandifo se president MP4 abebe dibanim mfie nan na 2024 emra be kwato no na binum be Ghana na obeyese ndeda bia ne kan se Ghana for ye nyina ye nipa ba koi but to ba be wi abebe pagya ne se ya ne ba de abesi fom boko na 2024 elections ne de me de kosi se Kwame Nkrumah abreso me mangu bi buzi asokra ne nsa se ne na sa abato we de se bi baba kwakwato aba na obenya dodo se sa abato we de me de me nhu bi da nke se Ghana fo be ko sinanim no betoma ye wrai oye ya se oye ya konta oye ya damfo kwana befa so toma ne ni se ye mu bi ye tietia ne ni se obenya de na afi weda nko anjo maduma nko kabi ne manya asem nso na nim se oye da obenya enti mra onya ye no anya ngonwa na mo man susu se obenya ne bebrebe se na onya ye enti na abaha na chese ye ni age se ya konta na etimi Ghana for ahye na nimonyam sei oduru ba bi abebono fo na wonkwaje bi maye e wo bono ha na se bono de ensro ho a me pesa bono ne bia anwinwi na papai a Ghana for baye na dom a otiwe na yire ofri onya bono ni nyon ne wo chambers nti abane ne ajumabadu ne nananom ya hwehwa ma menhema no be pia ya yenyede yentimi nkofa ma abonofo de wesa mre aba na oro beda yase a bi ode be ma ye bia ebe de ye begye na me komanim no oba betena so no nkyere ye obobo ekanifo no yewura minister local government chieftaincy ene nananom odemaya ha ayi trade odemaya no ho a ode bi gold board abaya anwansami amfa maye nye yewura rikaje ni wo wi nkasa me bobo ade besaye na mom ye dana sese obobodini no na amma ye dini anyeda nkam na ma te se onwie ye de nti se kwase ye ho no abnofo no bi ne hyehyem onye de otimi a onye de onfa ben hye ba bi emmaye se be ya abono no so ebetimi akonanim na me kan kura no minja ahafofo mfrim eye agric minister na ne yanya bono ahafo me adwombadu anti yi be ya se be echem bono na ahafo ngobono sa na wa ahafo nti ahafo na abede ma yewura minister na ho no agric minister ono so nka no ho bi me danase yewura ade a obaaye a ode asiwani so pa me ayemde oduru ba bi aniema no yete bi bebre be we ayesei sabio me unim adwuma na anyo no ye de bibi a ye hwehwe ne se okasa sabio bia ye bibi na ontene a evidence na ebe bi so say ewo he wan fa madia nde wasem no ye be de ye bebo agu ye wura sa de we Ghana for anu ye ba wa bankasiem no National House of Chiefs Standing Committee nkan ho bi ema ye de to wanim say Ghana for sa de no be hwe pa besika no ma wani nkɔ ho obi ye bibi
kane na nye ye ya embra kwan bia ode ne befa no so ayumbadu anti yi o te se be ma ayo manaki bia famfa kwan no so na pepe yo na nye de nkoso ye wura ya kan sei ne ye nka se bio ye nim se ne osite ye ye mpese bi onye bone de a ma ye mfa ye nsa nye de enka no na sa mre manya kwan na me kasa me sreti tro osono kokrokofo when rana na no who say na babo dompem be ko baby e me chairman wine Antwi Boasiako nya sa mpanasem pa na mpanasem a menkasa due process onye adwuma sabio ntuwe be kasa bia ma ya bibi na onya emra na ma ho kwane se ya nyede nhwehwem menkasa se befa bi so ye NPP ni na ba bia ofri bia Ghana ni menkasa bi no be ni agire enkoye de enkoboa no nkohwese ne na asem esitie na mom ye wura minority leader eye lawyer kase baako afanyo marking honorable we embra ba ko yoko na ba ko boa benua no na nhu se ba bia na ote no na okure ni na mempe because oya panyin kase minority leader nipa nyina na bebenya saa enimonyam no da opese okoba bi saa no nso no o mama sote mamma memrantie no de akonwa ayede adi nachi na okwa akwatena so ede amam na se be ya menkohu se ba bi ya ote no na mekodi ho yawo na yewura maka ne sei pepe ye no de yewura nsuro bia anim se usuro bi na wanye ne se ne esifata yewura emwaye yewura nimse ogusu a wo ye niema no yewura National Cathedral $58 million ne beba sey no yewura se nipa no oye sofuo oye nanao bi nipa no bibia oye bia no sa amana no de mentiase yewura hwehwem ma bia meka nkire se ade na nkoye nti no nhwehwem eba sa ade Ghana fo ye bedi ho yawo yewura hwehwem ba bia se wachi madam fo chairman wine menka se wo no wachi no embra no de ne enam so eye chairman wine a sofo onchane chairman wine nana onchane chairman wine na se embra no de ekoba bia yewura ade baako a wo ba ye nkyere wo ye am de aka ho asem dada appointment no yewura abane bia babeto so a JJ Rollins yewura kofo yewura Tamils opso number 1 Nana Akufo-Addo aban bia ba mrante na mabaawa oyibe yewura now the ode ne de aye dutwam mrante na mabaawa no yewura wa share ni monyam papa na nsem bi ni mpesa ba kira se me ise menya abrante bio nso refuse in the name of Jesus Christ yewura ndaso ya abrante na nti mrante no yewura ye da wase no ne ye hye obose ye be konkodene ya boa o se be ya wamambo no obede obekoso na maka ni say no bia a bede bi amaw so free bono ofri asante ba bia ofri Ghana bia no obeye ni ye wanye ni ye dia daache beka se beto be sa frewa ene de wontimi nkoka bibia o yewura maka ne say awie ade pa yem de obaye waye a oyem de me Ghana besika sem edru ba bia adwon badu antoso mienu aya nipa bentie miye aya na be fi se aya na nkofa wahu jaja onhwa ansa na agire na adwene na yesikai no free 4 cities no kodru 16 and 17 oya da na nkoduma su ya me nkoka ho asem nye ne ma ye bre nkoka eno nkire sem pepati bi o yewura sikasem no mammo wabaso a ne nye bonua ye ni mammo wabaso a
Yewra, Oba ye baby o free. Nanwada. Eko China. No, say ye be 16.2, 16.5. Nkoba bedru ya nan hwe mfo no so a 10.29. Yewra, saade na waye no. Binim gidi se eye bibi keke. Yewra bra ye brega na ha nyina ye saade no. Yewra, mama nyem fanto keto bi na makomanim menkyere. Yewra, na nnua ba bi yetu kwan ko China na anu ada. Ye kwa ye nsika no koloko ye. Mbo nnua ba na bosia. Yewra ye ba ye nje abrochire ho China ho no. Nje ne dollars o. Ye ba ye se ne wasi atoto sika no mitua all on $100 obagi cedis. Yewra ade wey mami ngu bi da o se Ghana ni wo de neka wo tua dollars wala men $100 no na mom mpe cedis eno ne akofa asem ya ba o ato ade na oye no na Yewra meka kakra bi aka ho abrochirefo no ba kan bibi se kwana ofa so a okofom no anhwe ebeduru ba bi no ne niam beto ma ye nananom ne ade no bentimi nyobiu abrochirefo banye steady breya bre sa we so sa sika yi na ne etimi ogina de maya aba na ba kan nipa ne dodo no ye wogana ha o ye nyina ne ebenya sabio visa ne ye de ekọ amanone Yewra me de amenkwa bi ne ba ya sa twentwane so no me de amenkwa ne ba nya adwene Yewra wo de bekwa this year the end of the year 5 cedis next year wo betim kura amananya 1 is to 1 Yewra me twane o du no mani so Yewra da beto 8 no ba bia wo bia security for no mabenchem ma ba be fa wa hye akire ede wa akọ 1 kilometer for free bia njemhwe Yewra ne yesro no se wada Roma wo ba hwe na saa ade asidi na agina no wo betimi amana stabilize wo ba mana agina na enkoge yensem na yenkokasa Ghana for no kwa no ye pagya saa de na ye ni wo ho yiro ho wakon kodene Ebuso so nyan subscribe to no subscribe no like no comment no wa share dem ofro so yen bia dey ahwe nana dwadu nsem o kan ne ekukuti baa no wo hene jeje wa jeje asema nana dwadu kan e jeje o yefe bia nto jeje ne enhwe wo hene ben nana dwadu boni so wo hene bia wo ye hwan kra na mra ne bedi mra ni na wonche no wo hene be ya ye de obi ani wo hene kro sabi 2 asema nana dwadu kan no eye boni kwa so se wo kan na ase ni kwa so wo kan wo hene ti kwa so nkode no ho fomu asema kana memekon Oye ohene oye parliament chief oti akonya so ntiri kwa se nkode no fomu ana asese ya ode na kwaka bia masa bibi no mu di natam e kan se memfeni mu asem kira no eye ana se enye se ni kwa so ode no hujim kura busua fa comment bra sesi fa comment bra ni yesu ye mfa yesua de because me de me fam nyunu se asem na dwabedu kan wan kan bone kwa so sabi wono wo pe ni yiye se papa ya papa Dormaahene ba pa we wakotena kire hu se ni bi wonu mu ase bi obodi nka betena kunyo so wa hu ni yie but obai wo hu so ni papa yie ni bi kwani pepe ye be bua Ghana fo bebre so what ase enti no se papa ne so jana jo bedu so ka se obi e wodi Ghana sika kwamponi so bia no emra ni ndia papa ne maame e de na se ye fight wo mu party na wo fight ma no no 4 years wo ko wo betena so ko bi wonimu biu aka wono wahemfo na tie wahemfo ye tonso aba ye ntonso aba jisi wuo e be de to montam wa konya ne nso so what ase enti mesere se ye wono ebi wono mam yensusu nkasa nti ahemfo ne binom so what ase you mata wo so wakasa ti ahem santeman na waka bi atia santeman ana wa ye de ni nyina sabiu sebe wo ye hene otia konya tuntum so ye wo ne bi wono asema wo kan be bonya benefit e film na no LGBT ko samba o kan bi so what ase o kan bi ono no so on side of ade no on the side of ade no ono we betram oponte be kame ho se na adwam be do aka sa na ono ni suban ni na kra na yi sitie
enti me hu ne se enye bone kwan so obeka se sebe yu eye president nti wona modisika e wo man mu nyina enye bone kwan so me hu se the right thing on papa na de o kan nti nya atem ye se before be fa phone ne camera du mot no mu di papa na tem no cause sebe eye nyina ye japade ye nyina ye sika e na ama ye ho e kire o man Ghana mu abusuye nkoni nkotie ma me no so nsem a wototo bi ma ne na jobedu no yenkonkotie ma ne ye ba e beto aso Nana Dormaahene wo ye judge asema wo kan eye wo nua na ya chi na tum wo nua na ya chi na tum 4 days nana ye nhu ba bia wa ka be ya wo de wo enum nyina mo se mo ya ahemfo Dormaahene kan wanu tum wate kan wanu tum judge a wo ba wo be ka se friend say ya chi Wontumi na NPP for corner minority leader ba bia o te na enye Monfa mu kwankwan sansem ne mu yefuna mo de ti kuro mu ase amon ka no kre no monfa free onko wate monfa free ya sonko Dormaahene wa unua na ya chi no tum for de so ya judge sana mrate awujira na majaye te da na papa hey wo ya ndisi ni nti sala me da na me ka kire o jiwa jawo hine no na kofa ndisi t-shirt she why ameke cancer head this awa odi wasem bebia ebeke cancer fu achi kakum ye gine kwakuo num se ma amote ma amene nsam ye ma amensam no kan no sabio e we ma me pani ye ma me wani afi nti fun die kakra video kakra wo ye ya wo ya to a wo ya koto ntentafidie so ankofo atwabo ebi cassette ya obi so cassette na adwo bedu tenana eye ma me ye besere ye ma me no ma wofo no ye woni mebi wa politics mi wa munyi mu mfirim because wo ma wo nananom ofie Tise ubi hu si ya for video a statue video na edi watem wo afidie so enye wote enye papa ye be sere ma amefo no tinta video so bante wo so mu ade wu emrante wo mu ade nti na na atoro mu timni empanimfo bi si odu watem no so what ya say nti be sere ye ma amene papa nom montu mu party sem na muwa ye di party mo di party ti sedi mo nya free mu mo miempre ye nia mo da mo mada achi mo ma no mo da achi so what you say mo manam dachi yan ya tikai asante mama ye we won say asem ya mo tumfo ofa na no abetum ya ka bi sada because dibre na owo no o meye saade ne da dibre na akro bi asante kotoko o meye sa mefa camera bi no be address no na sebi inim se nkoda bi wo Ghana ha mu ade penifo bo mu ade they don't respect into wonye because wo na wo nipa na akodi sika no ana wo president na otekam mu nyi sika mfa mere no ena we fi kura o president ko wunya otumfo no kwasa mwa enti wono ne bebu o meka bi meka obi betran be di na tem se na Dormaahene wo kan ya obi di na tem ya me soso bia ma na adwuma bedi so that say otumfo no meye o mbam da te be sere ma me no mfo no so Wontumi so mo fo maye na ye ma me no mo ye na nanom obi di mata obonta na ye ya na haye ko e ba tan na ko di NPP achi ko di NDC achi na bi di watem ze ye no enka so do moja abre pe de onipa na oprepa wa man no oba de no de ma wo onipa na oprepa wa man woni abre wudi na chidi ade no woye ma wo utie nsam ne nsam ekoso Ghana ase ya anima pan nkofo contractor hudu ankomo Ghana fo bi onya bia ye tama Wontumi jiji nyina aboso ya wanye sania atesem mate enye se mehu yeso wogini nyina aboso wanye de wanye intino emfa nkodi akire nkogiram obitimi kasa ni we mo release na ni be siga na hanye papa we na papa ni a odi akire di wi achi papa ni a we u depend obi abra wo abra bo na mpa so de abusuafo edini eso tvg se wonya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share dem afro so nya bia adai ahwe aye ina na adwuma badu ensem yo de to president anim se onhwe aye national cathedral na Chairman Wontumi tia ya kire no se mra kwanse ya kire no na wo tua so ka mo kire no eno wasam na ye kokan ye beka ho asami ye mamefo bi susu wo NPP mo so asori e fire na adwuma badu se wo ye ungrateful like wo ye nya atwom onye wo hene de nsem apoto bire enti enho nse ne be enti no de maame ne kan e kire na adwuma eye anase nye ena eye se na adwuma badu susu beka eye police wo ye wo hene obeka police sama na because enkoyie na so obeka eye anase nye e ba cho kire wadwen ya adwen kire na ede obekire wadwen me madwen kire ne se eye se okan bi because sabiu ye me nyina se so se me nyina ono no ebi ontimi trans enye ha sageke obeka ho asem
me ma dwun kire no me am di dwuma di o chair friend kwa Alaska me ni mo si adasa ne e beta to so mo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.